nongeye rero kubaha ikaze mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kubana natwe muri gahunda za M24 TV. Hanyuma rero reka nshimire buri wese umwanya kugira ngo wakurikirane inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Baba rero ababa badukurikiye bari mu bice bitandukanye bigize isi, imigabane yose y'isi, rero reka mbaye ikaze kandi nanabashimire. Ndabukambanireho rero umwanya wo gushimira uwo wakoze subscribe kuri channel yacu kugira ngo rero ujye ubona byinshi mu byo tuba twaguteguriye. Reka ngushimire cyane. Ikindi kandi nawe rero uba wagiye hirya y'ijambo subscribe warakana kakazogera ukaba rero wakanyeganije mu buryo bwo kugira ngo ujye ubona byinshi bitandukanye rero ndetse unabona inkuru zacu gatanu kuri gatanu mu gihe tuba tumaze kuziterekaho. Reka nawe rero mushimire nanabaha ikaze no mu zindi nkuru turimo turagenda tubategurira. Hanyuma rero hakaba hahishuwe ijambo rya nyuma wa mukobwa rero wiciwe muri kiste, ariwe rero Imanishimwe Sandrine. Ngira ngo iyo nkuru mwarayumvishe. Uyu mukobwa rero ijambo ngo yabwiye umukunzi we bwa nyuma niriyo, dore ko rero uyu mukunzi we nawe ari umwe muri babiri baketsweho rero kuba baragize uruhare rwo kwivugana uyu mwana w'umukobwa urukiri muto rero nyakwigendera Imanishimwe Sandrine. Gusa abasore rero bakaba banagejejwe imbere y'ubutabera, akaba rero ari byo ngiye kuza muramburira muri rusange ku bijyanye rero n'iyo nkuru ndetse n'icyo uyu mukobwa yabwiwe n'uyu musore witwa ko rero bakundanaga ku bijyanye rero na Imanishimwe Sandrine. Iyi ni M24 TV rero n'amasegonda agera kuri 5 gusa garuka rero ndamura iyi nkuru ku buryo burambuye. Ntangira ngo rero iyo foto urimo urabona abasore bakaba bari imbere y'ubushinjacyaha ku bijyanye rero n'ibyaha baregwa cyo kuba rero barivuganye nyakwigendera. Gusa rero ibi byose bakaba baje kubihakana nk'uko rero amakuru atugeraho agenda abitangaza. Ndagaruka rero mu kanya muramburira iyi nkuru ku buryo burambuye. Reka mbanze mfata amasegonda agera kuri 5 gusa, hanyuma rero nze kugaruka nyuma ya M24 TV rero. Mu itangazo rero ry'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwasohoye, akaba ari itangazo ryavuga ko rero bafashe babiri mu bakekwa kwivugana nyakwigendera rero Imanishimwe Sandrine. Binavuga ko rero harimo umukunzi wabo. Ngaba rero babiri bakekwaho kwica uyu mukobwa rero wigaga muri kaminuza y'u Rwanda bakaba bagejejwe mu rukiko. Ngira ngo rero n'abasore babiri bakekwaho rero kugira uruhare mu kwivugana uyu nyakwigendera wigaga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga cyo twita CCT. Akaba rero bagejejwe imbere y'urukiko baburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ngira ngo rero n'abasore bagera kuri babiri. Uyu mukobwa kandi rero akaba yari afite imyaka 21 y'amavuko, akaba yarigaga mu mwaka wa mbere. Tariki rero ya 8 Nzeri nibwo muri kaminuza y'u Rwanda habonetse umurambo w'umukobwa wahigaga witwa Sandrine Imanishimwe, imyaka 21 y'amavuko. Aboneka yapfuye afite ibikomere ku mutwe ndetse guhera ubwo rero iperereza ryahise ritangira. Abasore babiri barimo Niyigaba Emile bakundanaga rero ndetse na Nsingimana Emmanuel batabwa muri yombi rero nibo bakurikiranyweho icyaha cyo kwica nyakwigendera. Nyuma rero yo kunyura imbere y'ubugenzacyaha bakemera icyaha bagashyikirizwa ubushinjacyaha kuri uyu wa gatatu rero ku itariki 25 Nzeri baburanye ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Uru rubanza rero rwabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwitabirwa n'abo mu muryango wa nyakwigendera barimo rero na se umubyara. Akaba rero hari umwe mu bari baje kumva urubanza hagati y'aba basore bagera rero kuri babiri. Gusa icyo wamenya cyo rero nuko aba basore banyuze imbere y'ubugenzacyaha bakemera icyaha. Hanyuma rero nyuma yo kwemera icyaha nta kindi cyagombaga kuba usibye gushyikirizwa ubushinjacyaha kugira ngo rero burane ku bijyanye rero n'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Ariko ku bijyanye n'uru rupfu rwa nyakwigendera, urubanza rwabo rero ngira ngo rwaburanishijwe kuri wa gatatu ku itariki rero 25 nk'uko inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe igenda ibigaruka. Abaregwa rero bakigizwe imbere y'inteko iburanisha batangaje ko rero biburanira, batangira rero bahakana ibyaha baregwa. Ni ukuvuga ko rero nta n'umwavoka bafite cyangwa se ushinzwe kubahagararira mu mategeko. Umushinjacyaha yavuze ko rero impamvu barega aba ishingiye ku bimenyetso bihari ndetse n'inyandikomvugo bo ubwabo bikoreye mu iperereza ryakozwe n'ubugenzacyaha aho bemeraga icyaha. Umushinjacyaha avuga ko rero Niyigaba Emile yari asanzwe rero ari umukunzi wa Sandrine
ariko mbere gato yuko apfa ngo bari bashyamiranye kugeza ubwo uyu mukobwa yandikiye urwandiko umusore amumenyesha ko urukundo rwabo baruhagarika bitewe n'uko rero yamubonanaga n'abandi bakobwa. Uru rwandiko rero ubushinjacyaha bufite Sandrine yarwandikiye Nigaba ku itariki 7/2019 mbere y'umunsi umwe gusa ngo yicwe. Umushinjacyaha avuga ko rero hakurikijwe ibyavuye mu iperereza basanze Nigaba yarariye cyangwa se yaririwe avugana na Nsengimana bashaka rero ahantu baza gusangirira ngo banoze umugambi. Ubugenzacyaha rero Nigaba yavuze ko Nsengimana we ari we wishe uyu mukobwa nyuma yuko yari yemerewe amafaranga 200,000. Icyo gihe rero ngo yahawe 100,000 andi yahabwa nyuma yuko arangije igikorwa. Mu bugenzacyaha rero bombi ngo bemeye ko banize uyu mukobwa bifashishije furari bakamukubita ikintu mu mutwe barangije bamukurura cyangwa se bamukura aho bamwiciye bamwigeza hafi y'akayira. Umushinjacyaha rero yatangaje ko nyuma yo kwica nyakwigendera Nsengimana yatorokeye i Huye aho yaje gufatwa kugeza agaruwe i Kigali. Hanyuma rero ngo Nsengimana mu bugenzacyaha yemeye icyaha cyokora ahamya ko Nigaba ari we wishe nyakwigendera kuko bari kumwe we akamupfuka mu maso. Nigaba rero agafata icyuma bari bitwaje mu gikapu akaba ari we ugikubita nyakwigendera. Umushinjacyaha yatangaje uku kunyurana bitana ba mwana imbere y'ubugenzacyaha kwanakomeje ubwo bagezwaga mu bushinjacyaha. Mu bugenzacyaha rero Nigaba yavuze ko yishe nyakwigendera kuko yari yamwanze kandi rero bari bamaze gupanga gahunda nyinshi ndetse amaze no kumutangaho amafaranga menshi. Mu rugo rero kwa Nigaba ubwo hakorwaga isaka hasanzwe urwandiko yari yarandikiwe na Sandrine ndetse n'inshuti za hafi z'uyu mukobwa zatanze ubuhamya zahamije ko yakundaga kuzibwira ko rero afitanye ibibazo n'uyu muhungu. Umushinjacyaha yasabwe ko rero aba bombi bafungwa by'agateganyo kuko bafunguwe bashobora rero gutoroka ubutabera cyangwa bakajya gutera ubwoba abatanga buhamya. Biregura rero Nigaba yahakanye ibyaha aregwa avuga ko rero ngo ibyo ubushinjacyaha yavuze cyangwa se ibyo umushinjacyaha yavuze ko bemewe cyangwa se bemeye babyemereye kubera ko bari batotejwe. Yavuze ko rero yakubiswe iminsi 4 n'amajoro 4 bityo rero agahitamo kwemera aho kugira ngo mugazwe n'inkoni. Uyu musore rero nibyo yatangaje avuga ko ibyo yemeye byose yabyemeye kubera ko yatotejwe, ngo yakubiswe iminsi 4 ndetse n'amajoro 4 kugira ngo rero abashe kuba yakwemera icyaha. Yiregura yavuze ko ibaruwa bavuga ko yo gutandukana Sandrine yamwandikiye bari kumwe rero nyuma yo kumva avugisha undi mukobwa kuri telefone. Nigaba ngo yasobanuriye Sandrine birangiye biyunze, hanyuma biza kurangira biyunze nk'uko rero inkuru bivuga. Hanyuma rero yavuze ko ku itariki 8 Nzeri umunsi uyu mukobwa yiciyeho bari birirwanye mu rugo rero akahava agiye mu bukwe. Iki gihe ngo rero yamuhaye 5,000 by'itike. Ubwo rero ubukwe bwari bugiye kurangira uyu mukobwa ngo yohereje ubutumwa bugufi umukunzi we ngo ateke arye iwe kuko agera mu kigo restaurant zafunze. Ubwo umukobwa rero yavaga mu bukwe mu masaha rero ya saa 12 ngo yohereje Nigaba rero ubutumwa amubwira ko bahagurutse. Umusore ngo yategereje umukunzi we araheba cyangwa se yategereje umukunzi we araheba rero yahamagara nimero nticemo birangira abwiwe ko yishwe. Nigaba rero yavuze ko gukurikirana cyangwa se gukurikiranwa afunzwe ari akarengane bityo ko hakwiye kurekurwa. Nsengimana rero Emmanuel bivuga ko wafatanyije na Nigaba we rero yahakanye ibyaha ashinjwa avuga ko umunsi umukobwa yapfiriyeho yarihuye kugeza saa 12 akaba afite abantu bazi neza aho yarari. Yavuze ko rero ibyo yemeye ndabyemejwe rero n'inkoni zari zamurembeje bityo ko bitahabwa agaciro. Kugira ngo rero aba basore urumva uburyo bagenda banyuranyuranamo ariko bakavuga ko rero ibyo bavuze byose babyemejwe n'inkoni. Se aba basore barakubiswe, ibyo nabyo rero akaba ari bikwiye kuzatahurwa ndetse bikaba byanamenyekana. Ubu yavuze ko rero niyo bafungwa iyi minsi cyangwa bakarikurwa ariko urukiko rukwiye gukora iperereza ryarwo ritagendereye rero ku byatangajwe n'ubushinjacyaha. Umushinjacyaha rero ahawe ijambo ngo avuge kubyiregura byaba ngaba
byiregura rero by'aba basore yavuze ko rero gukubitwa bavuga ari urwitwazo rumaze kumenyerwa n'ababurana baba bashaka gukwepa ibyaha, bityo rero urukiko rukwiye kugendera ku bimenyetso rwahawe ndetse n'inyandiko mvugo z'aba basore rugafata umwanzuro. Umucamanza rero yatangaje ko umwanzuro ku rubanza kwifungwa n'ifungurwa rero uzasomwa ku itariki 30, akaba rero ari kuwa mbere ku itariki 30 Nzeri, akaba aribwo umwanzuro uzasomwa hagati y'aba basore. Ngira ngo nababona rero muri mapantaro, umwe yambaye ishati undi yambaye n'agapira k'umukara, umwe yambaye bodaboda undi ntabwo turi kubona icyo yambaye gusa ni kamambiri kuko nta muntu ufunganwe inkweto. Bakaba rero ahangaha bari imbere y'urukiko basobanura ari byinshi bigiye bitandukanye ku byaha baregwa, ariko urumva ko abasore bose ibyaha babihakanye, bavuga ko impamvu nyamukuru yo guhakana ibyaha byabo rwose inkoni zari zibarembeje, zari zinabamereye nabi aho bafungiye. Ngibyo rero nibyo bagiye batangaza nk'uko rero tubikesha ikinyamakuru Igihe. Reka mbashimire rero iyi ni M24 TV, inkuru zacu zo nakagaruka.